tra le mille, l'estate e l'inverno rincorre. U posljednjem bloku takmičarskog programa je prikazano 11 filmova, a žiri će za 2 dana donijeti odluku o dobitnicima nagrada. Šansu da osvoje nagradu imaju i 3 autora iz Bosne i Hercegovine, čiji su filmovi prikazani u ovom bloku. Stalni gost festivala Ivan Ramadan je napravio novi film, Kijamet. Nakon što mu je prvi film Tolerancija doživio uspjeh u čitavom svijetu kao prvi 3D film produciran u Bosni i Hercegovini, slijedio je uspjeh i drugog filma Čudotvorno mlijeko. Novi projekat priča o umu kao posebnom mjestu koji može iz raja stvoriti pakao i obrnuto. Dakle, Kijamet je moj treći film i on je u stvari i moj isto treći film koji je na ovome vašem festivalu ovdje. Ja sam dakle na njemu radio neke 2 godine zadnje i to je u stvari moj do sad najveći projekat neki. Kijamet je premijeru imao na Sarajevo Film Festivalu i do sad je prikazan na 5-6 festivala i dobio već 2 nagrade, tako da je početak stvarno dobar. Mogu reći da je to neki moj lični svijet, dakle, koji ja tu predstavljam u tom filmu i mogu reći da na neki način to jest film koji je moj, gdje sam ja glavna uloga. Drugi film iz Bosne i Hercegovine su uradili Emir i Edin Durmišević pod nazivom Kamena priča. Dvojica autora su odlučili da naprave film o Stećku koji priča o hrabrosti i vječnoj borbi dobra i zla. Kada jedna muva sleti na Stećak, zadesi je sudbina likova iz te predavne priče. Marica Kicušić iz Srbije je uradila film Život u ramu. Vrijeme je pokretna slika vječnosti koja se neumoljivo odvija pred našim očima i ne možemo je zaustaviti. Sve što prođe ostaje samo u sjećanjima. Ovaj film je lirski pokušaj autorke da ta sjećanja uglavi u sopstveni ram i ukroti kroz kadrove animacije u tehnici plastelinskog pijeska. Moj diplomski rad, moja zvanično prva animacija koju sam radila, radi se o tehnici animacije u pesku. Završila sam ove godine i evo poslala sam i na ovaj festival da vidim kako će da prođe. Tematika je dosta, onako, prepliče se neke moje intimne priče, razmišljanja sa samom tehnikom animacije s kojom sam fascinirana od kad sam počela da crtam i da stvaram. Tako da je sve to u stvari neka moja lična simbolika u tom filmu. U ovom bloku gledaoci su još mogli pogledati filmove iz Njemačke, Poljske, dalekog Brazila, Hrvatske, Amerike, Francuske, Austrije i Kanade. Kada čovjek padne sa krova kuće na selu, njegova žena ga dovlači na zadnji dio kamiona i vozi do najbliže klinike kako bi mu pomogla. Međutim, tijelo se izgubi u putu i u lancu apsurdnih dešavanja u više navrata biva ubijeno dok ne dođe do klinike. It's just a simple story. It's straightforward and I like the Film je nastao od jedne obične priče i sve je počelo kao šala, ali je sa vremenom postojala mogućnost da se ta šala razvije u film. Ja inače ne volim da pričam o svojim filmovima, više cijenim kada ih ljudi pogledaju pa sami prosude da li im se sviđa ili ne. Ponavljam da je film zasnovan na običnoj priči i inače ne volim da radim filmove sa nekom određenom pozadinom, više volim široki prostor na kojem mogu da radim, ali ovaj film je zasnovan na običnoj pozadini i ako ga pogledate vi ćete prosuditi da li vam se dopada ili ne. Fajaz Džafri istražuje jungovske arheotipove u globalnoj kulturi pa tako i u svojim radovima. Njegov rad potiče snažnu emociju koja djeluje zastrašujuće, a u ovom filmu u 3D animaciji prati Snjeguljičin san na putu do bolnice nakon što pojede otrovnu jabuku. Marek Skrbecki se u filmu Danny Boy bavi problemom socijalnog otuđenja, ali na specifičan način, kao socijalna satira. Mladić luta sam ulicama i kada sretne djevojku ostane pitanje da li će ga ona odbiti zbog njegove različitosti.
Mislim, obraćao sam pažnju na umjetnički dio, više nego na tehnički, ali dobro. Ljudi su se zaista potrudili. Svi su prilično okej. Malo mi je posljednji bio malo saksa, ali okej. Fino je sve urađeno. Uglavnom opet stara priča, seks, nasilje, apokalipsa. Pa dobro su mi bili, stvarno vidim to su berlo inovativni rada, različiti potpuno tehnike, bili se da dobro kao mladi, kao režisere su radili takve dobre filmova. Ne znam, mene se sviđa dosta. Jedan od najvećih umjetnika i animatora na ovim prostorima, Zlatko Bourek, čiji je film Mačka uvršten među 100 najznačajnijih filmova u istoriji animiranog filma, imao je retrospektivu u sklopu festivala Banja Luka 2011. Mačka je film nastao prema staroj Ezopovoj basni. Mladi pjesnik samuje sa svojom umjetnošću sve dok mu boginja Venera ne pokloni društvo, pretvorivši njegovu mačku u prekrasnu djevojku. Ali nova strast navešće mladića da sve proda, čak i ukrade, kako bi svojoj ljubavnici obezbijedio drago kamenje i nakit koji toliko voli. Rubava, all'alba le diede un tesoro. Zlatko Bourek je po struci kipar akademski. I on je 50. godina snimanja Zagreb filma došao u Zagreb film raditi kao scenograf. I imao je svoje prepoznatljive scenografije koje dan danas su na bazi slikarstva, za razliku od ovih drugih pionira Zagrebačke škole za animiranog filma, koji su se bazirali na karikaturi i to, on je išao na slikovnost. I tako da je dobio velike nagrade i puno nagrada za te svoje scenografije i onda je počeo i raditi i svoje filmove. Među njima je i napravio Mačku koja je priznata među 100. Roberto Bendacia, veliki kritičar, je izabrao 100 filmova, Mačku među jedan od njih da bude. I to baš na bazi slikovnosti što je bilo. To je bilo neobičajeno. On ima te svoje likove, ne svakidašnje, i što su kritičari mnogi to prepoznali kao nešto avangardno, neobično. Osim što se bavi animacijom, Bourek je i vajar, grafičar, scenograf i kostimograf. Od 1960. godine radi crtane filmove na osnovu vlastitih scenarija. Bećarac je rađen na temu kratkih slavonskih distiha koji se i danas pjevaju na području većem od Slavonije. Dvije djevojke, jedna bogata i druga siromašna i ljepša, vole istog momka. Momak se malo dvoumi, ali se ipak odlučuje za siromašnu djevojku. Premda je bogata uvrijeđena, ona se brzo utješi drugim momkom. U drugom bloku britanske dječje animacije moglo se pogledati 8 filmova. Jedan od njih je glasnik preporoda britanske animacije Manipulacija Daniel Greavesa, dobitnik Oscara u kojem je lik nacrtan, a potom obrisan isključivo da bi se ponovo sukobio sa svojim stvaraocem. Diplomski film koji je uradila Anne Vrombaut, označavajući njenu ambiciju da se fokusira na proizvodnju za djecu, jer je od tog filma kasnije napravila dječju TV seriju Zolane. Film je klasična 2D animacija u kojoj kada neko visoko leti, nisko pada. Osim ova dva filma, najmlađi su mogli da uživaju i u Putevima srca, šarmantnoj priči o povezanosti, odljubljivanju i pomirenju. Akbardov gepard je film u kojem Akbar, car Hindustana, uspijeva razmnožiti geparde u zarobljeništvu,
ali shvata da im zato treba sloboda. Dajući njima slobodu, žrtvuje vlastitu. Sergej, kako ti se sviđaju crtani filmovi? Pa, fin su. Jel ti bilo lijepo? Jeste. Hoćeš doći ponovo? Hoću. Volim onu mačku da gledam. Miloše, kako su ti svidjeli crtani filmovi? Lijepo. Hoćeš nam doći ponovo? Hoću. Jedan od članova žirija je i srbijanski animator Stevo Živkov, čiji film Put je imao zanimljivu prošlost. To je zanimljiva priča. Ja mislim da je to u ondašnjoj Jugoslaviji socijalističkoj, ja mislim da je to jedan ili dva, nisam siguran da li ima možda još jedan da je zabranjen i ovaj moj Put. A zabrana je nastala tako što sam ja u stvari filmovao jednu satiru Radoja Domanovića, koji se zove Vođa. I na nesreću, ja sam, da ne bi to ličilo na našeg vođu, pokojnog Tita, ja sam to nazvao Put. Možda je tu bio neki problem, ali je suština satire ostala ista, da slepi vođa vodi narod. I to je dosta loše zvučalo u onom vremenu i bilo je onako prilično, ja sam grdnih problema imao zbog toga i film je zabranjen. Sarađivao je sa nekim od najvećih animatora u Srbiji, među kojima i sa Nikolom Majdakom. Nikolu Majdaka znam jako dugo, praktično ja sam još bio momčić kad sam ga upoznao i to je jedno jako dugo i prijateljstvo i saradnja. Ja sam mu, zajedno smo dosta filmova radili, što autorskih, što komercijalnih. I sa njim i dan danas imam jako dobru saradnju i ja smatram da je to čovjek koji je jako mnogo uradio za srpski crtani film. Danas situacija u Srbiji što se tiče animacije nije idealna. Mnogo stvari ne funkcioniše, iako ima mladih autora koji zaslužuju pažnju. Osim po malim studijima gde rade po par ljudi autorske projekte ili što se koriste u smislu propagande, neke ozbiljne animacije nema. Nekakav veliki studij ne postoji. Najkorisnija stvar koja u ovom momentu postoji, a dobro da je tako, je Rasko Ćirić na akademiji koji ima klasu za animaciju. To je konačno nešto što je jako važno, jer to je bio paradoks da imate toliko talentovanih animatora, ne postoji nikakva stručna škola. Svi su negdje dolazili iz nekih raznih fakulteta, pa čak i sa matematičkog i arheološkog i biologog. Raznih je profila bilo ljudi koji su želeli to da rade. Poznati britanski animator filma Loj održao je radionicu u sklopu festivala Banja Luka 2011. On je znatiželjnima opisao svoj način rada i prenio iskustva o pravljenju animiranih filmova. Zanimljiv je bio dio o tome kako sakuplja novac za svoje radove. Prvo se samofinansirao da bi, zahvaljujući novom uspjehu, privukao pažnju, a samim tim i novac. And they asked interesting questions and I hope I gave some interesting answers. And I hope, I mean, I always want to, when you do... Publika mi je postavila zanimljiva pitanja, a ja se trudim da budem inspirativan drugim ljudima, da i oni budu kreativni na svoj način. Ovo ne bih nazvao radionicom, već prezentacijom. Radionica bi trebala da traje 3-4 dana i da iza nje ostane nekakav rad, a ne da ja spavam na bini. U Panorama programu su danas posjetioci mogli da uživaju u 18 prekrasnih ostvarenja. Kada se vjetar pokrene je zanimljiva priča Elene Madrid koja je rađena u 2D animaciji i crtežu na papiru, a u kojoj Felix kreće u potragu za mjestom iz svojih snova, ali će uvijek nešto poremetiti njegov mir.
Turski film Jedan običan dan u Istanbulu donosi priču o taksisti u velegradu Turske koji sreće pregršt komičnih likova i doživljava neugodne situacije. Priča o sestri i bratu Lusi i Luki koji žive u kolibi sa roditeljima. Svakoga dana brat izluđuje sestru dok veselo izvodi besmislene rutine sa kockama šećera i naprscima. Iz Njemačke je stigla posjeta, tragikomična priča u 3D animaciji o starici koja na nesreću svog sina kuva jelo usred noći za davno preminule prijatelje. Der Herd spinnt. Da geht ja eh was bestimmt. Der ist hin. Da werden wir einen neuen brauchen. Das funktioniert nur, wenn ein anderer dabei ist. Francuski animirani film Mačka u Parizu, prvi od 2 dugometražna filma koje će biti prikazana na festivalu, dolazi iz Francuske. Plod je truda autora iz poznatog studija Folimage. To je uzbudljiva priča sa misterijom, sanjarskim predjelima, bogatim koloritom i prekinjenom animacijom, što ovaj film čini jednim od najzanimljivijih ostvarenja namijenjenih djeci i odraslima. Film je producirao i napisao veliki talenat Jacques-Remy Girard. Mačka u Parizu slijedi tradiciju klasičnog trilera pojačanog snažnom napetošću i dovoljno humora da se održi pozitivnim. Je vais finir le travail que j'ai commencé avec ton mari.